खुलुमबाय रायजोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो अब्ला दासिमनि खौरांफोरा फारियै क'क्राझार कमार्स कलेजनि बिसायख'थियाव टीम डायनामिकआ देरहासार जानो हाबाय BSUजों मदद होजानाय टीम डायनामिकनिफ्राय गासै सागु बिजाथिफोरा देरहासार जानो हायो जेनेरेल सेक्रेटारि महरै आबुं बरगयारी लिटारेरि सेक्रेटारि महरै धनजय खुंगुर नार्जारी आरो गार्लस कमन रुम सेक्रेटारि महरै जुनाली बसुमतारी बिथांमोना देरहासार जानो हानानै BSU आरो टीम डायनामिकनि गासैबो मददगिरिफोरखौ साबायखर बावनायजों लोगोसे रंजानाय फोरमायनायखौ नुनो मोन्दों। समाजारि बिजोङाव गोसारबाय थानाय मोनसे भिडिअ क्लिपनि सायाव अल बड'लेण्ड राइडार्स एस'सिएशनआ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों भाइरेल जानाय भिडिअ क्लिपनि सायाव बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। बिथांमोना बुंदों गोबां सुबुंफोरानो अल बड'लेण्ड राइडार्स ग्रुपनि मोजां खामानि मावनायफोरखौ नुवा नाथाय फिसा मोनसे क्लिपखौ लानानै गुदि बिजौ मिथियालासेनो अल बड'लेण्ड राइडार्स एस'सिएशनखौ गाज्रि मुं सुनो नाजानाया मोजां जायाखै होनना गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों बिथांमोना। मैया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिथांमोना मा खामानि मावगासिनो दङ बिनि सायावबो गुवारै बिजिरना होनायखौ नुनो मोन्दों। बिथांमोना बुंदों जोंनि राइडार ग्रुपफोरा इडुकेसन डिपार्टमेन्टजोंबो सोमोन्दो लाखिनानै खामानि मावगासिनो दं होनना बुङो। ब्लाड डनेसन होनाय बिफां गायनाय एन्टि ड्राग्स ड्राइभ्स ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टनि एवारनेस प्रग्रामफोरावबो बिथांमोना हेफाजाब खालामो होनना बुंदों आरो रिलिफ केम्पफोरावबो गोबां हेफाजाब खालामो होनना बुंदों आरो गुबुन गुबुन समाज सिबिनाय खामानियाव जड़ित दं होननानै बिथांमोना फोरमायनायखौ नुनो मोन्दों। कारिगावआव थानाय क'क्राझार हाबजेननाय लामायाव थानाय बिटिआरनि बारग' CM प्रमद बर'नि सरकार सालायनायाव लुफुंजानाय बर' हारिनि हारिमुवारि दामनाय देनाय मिथिंगाजों गोरोबनाय समायना गेटनि नेम प्लेट गुगानायखौ लानानै दिनैसिमबो ससियेल मिडियायाव गोबां रोखोमनि सावरायज्लायनायखौ जोङो नुनो मोनबोगासिनो दङ। बेनि गेजेरावनो मैया UPPL लाइमोन गांखंनि दैदेनगिरिफ्राबो थांनानै गेटनि थासारिखौ नुनानै दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे गुगानानै थानाय नेम प्लेटखौ साननै सानथामनि गेजेरावनो बानायफिननांगौ होनना रुलिं गभर्नमेन्टखौ खावलायहरदों आरो जुदि बानायथाराब्ला जोंनो फैनानै बानायगोन होननानैबो बुङो बिथांमोना। मख'नो गोनांदि बे समायना गेटखौ हरनि समावबो समायना नुहोनो थाखाय लाइटनि जेरैबायदि बेबस्थाफोर दङमोन बिल होनो हायैनि जाउनाव बे लाइटनि मिटारखौ डिपार्टमेन्टआनो लाना थांबाय होनना खाथिनि रायजो राजाफोरा फोरमायदों होनना बिथांमोननिफ्राय मोनथिनो मोन्दों। UPPL दोलोआ NDAजों थागोन ना थाया बेनि बेलायाव खौरांगिरिनि सोंथियाव बिटिआरनि बारग' CEM प्रमद बर'आ बुंदों UPPL दोलोआ NDAजों थागोन थाया बेनि सायाव दोलोआव गोख्रोङै सावरायनाया जागासिनो दं होननानै बुङो बिटिआरनि बारग' CEM प्रमद बर'आ। बिटिआरनि बारग' CEM प्रमद बर'जों लोगोसे MCLA राकेश ब्रह्मआ मैया MCLA महरै बुंथिगिरि त्रिदिप दैमारिनि नुजाथिनायाव समायखिरा लाबाय। मोनफ्रोमबो एसेम्ब्लियाव बाहागो लानानै बेरेखा दोलो महरै गोख्रोङै मावनो गोनां खामानिफोरखौ मावलांगोन आरो गोनांथि समाव रुलिं गभर्नमेन्टखौ हेफाजाब होलांगोन होनना बुङो बारग' CM प्रमद बर'आ। যিদিনাখন আমাৰ ফাৰ্ষ্ট এছেম্বলি হৈছিলে সেইকাৰণে সেইদিনাখন বিশেষ কাৰণত মই আৰু আমাৰ ৰাকেশ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া আমি আহি পোৱা নাছিলোঁ। তো আজি আমি আহি আমাৰ স্পিকাৰ ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত আমাৰ শপত গ্ৰহণটো আমি অলপ আগতে গ্ৰহণ কৰিলোঁ আৰু একেলগে আমাৰ বিজেপি তৰফৰ পৰা ৰেখা বাইদেউ শপত গ্ৰহণ কৰিছে আজি। আহি থকা সময়ত BTC অঞ্চলৰ ৰাইজৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ কাৰণে এই অঞ্চলত সদায় শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে আৰু 26টা জনগোষ্ঠীয়ে একেলগে আগবাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে আৰু আজিৰ তাৰিখত যিবিলাক সমস্যা এই সমস্যাবিলাক ৰাইজে সমাধান বিচাৰে এই আটাইবোৰ কথা লৈ পেলাই যোৱা 5টা বছৰত আমি যিখিনি কাম কৰিলোঁ আহি থকা সময়ত আমি বিৰোধী হিচাপে হওক বা কাউন্সিলৰ মেম্বাৰ হিচাপে হওক আমাৰ কামটো আমি কৰি যাম। আমি বিচাৰিম এটা হেল্ডি ডেমক্ৰেসি ট্ৰান্সপাৰেণ্ট একাউণ্টেবল সদায় এটা চৰকাৰ আমি বিচাৰিম আৰু সেই কাৰণে আমি কাম কৰি যাম। আৰু আজি আমাৰ
যি 7জন আমাৰ MCLA জিকিছিলে UPPL-ৰ আমি 7জনো আমাৰ 2জনক লৈ শপত গ্ৰহণ কৰা কমপ্লিট হ'ল আৰু যেতিয়া এছেম্বলি হয় আমাৰ তৰফৰ পৰা যিখিনি আমাৰ দায়িত্ব বা আমাৰ যিখিনি ৰোল সেইখিনি আমি পালন কৰি যাম আপোনাৰ বিজন লৈ কাম কৰিছিলে ৰাইজে যেনেকৈ মেইনটেইন কৰিছে ক'ৰবাত কিবা থাকি গৈছে নেকি চব পলিটিক্সটো ডেমক্ৰেচিত বিভিন্ন কাৰণত উত্থান পতনবিলাক হয় আৰু যিটো মেণ্ডেট এইটোতো আমি অলৰেডি একচেপ্ট কৰিছোঁ আৰু আমাৰ মাজত আমি নিজৰ মাজত এটা ইন্ট্ৰস্পেকশ্যন বা পৰ্যালোচনা বা ব্ৰেইন ষ্ট্ৰমিং আমাৰ চলি আছে যে ক'ত ভুল হ'ল ক'ত ভাল হ'ল আৰু যিখিনি মিছন ভিজন লৈ কাম কৰিছোঁ এইটো ফাউণ্ডেশ্যন লেভেল আছিলে গতিকে ইয়াৰ যিটো ইম্পেক্ট সেইটো অলপ টাইম লাগিব আমি শিক্ষাৰ কাৰণে কাম কৰিছোঁ ভূমিৰ কাৰণে কাম কৰিছোঁ হেল্থৰ কাৰণে কাম কৰিছোঁ যিখিনি আমি কাম কৰিছোঁ এই কামৰ যিটো ইম্পেক্ট সেইটো আহিবলৈ লাহে লাহে অলপ টাইম লাগিব আৰু আমি ফাউণ্ডেশ্যনখিনি কৰিলোঁ যে ডেভেলপমেণ্টটো এটা ডাইৰেকশ্যনত যাব লাগে শান্তিটো এটা ডাইৰেকশ্যনত লৈ যাব লাগে সহবাসস্থান জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত সন্মান সহকাৰে জীয়াই থকাৰ এটা পৰিৱেশ গঢ়িব লাগে এই গোটেই বিষয়বিলাক আমি এটা ডাইৰেকশ্যনত লৈ আহিছিলোঁ আৰু ইয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনখিনি আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ গতিকে অনাগত দিনত বড়োলেণ্ড অঞ্চলটো সুস্থ এটা অঞ্চল হিচাপে শান্তিৰ এটা অঞ্চল হিচাপে এটা ষ্টেবল এটা এৰিয়া হিচাপে আমি স্থায়ীভাৱে কৰি পেলাই আগুৱাই যোৱাৰ কাৰণে ইয়াত বহুতখিনি কাম কৰিব লগা আছে এই কামটো অনাগত দিনত চৰকাৰে কৰিব লাগিব আৰু আমিও বিৰোধী থাকি আমাৰ দায়িত্বটোতো আমি পালন কৰি যাম